Disclaimer, if na vano offendiwa nga hesho ndini ndizwamu na ini mune na vahanu na zvitokoloshi zva hanu Rikonitanganedza, welcome to the roast. Roast, we are roasting. Welcome to the higher table. Roast. Higher table roast. Roast wine. That roasting now. Roaster. Hey, what's your one? Roguma wa chikwambori wa buya naye weti yamini. Ndinyabe. Oh, okay. Bombo de yakaya mapungo. Mapungo zvavudi. Voya ngeta uno vayantuni. Wool West baya na Ntuli na Shoprite vari na ndigawo Pick and Pay. Ba wanosina keke. Mara ngangeni problem. Obori mini. Angeni Wool West. Obosina. Ange umwe dzadziwa notobori toroli dzawo nenanchirini kuyaka kekeni. Zambo dia namani. Nichirini konera angeni. La makavishini. Tangana lele litoroli. Hala matoro la bora mamuna. Mwana ni kwa kekeni ni kunisa zikavichini. Niri we. Ngobona afa Pick and Pay na efa noni. Ish. Mudzimu. Ichiri kani ndiya zikavishini lele kunsumba nama. Kani lele kwa nama. Ni avya na ngala mama. Ni ngala rana na chana rana. Ngala mutolo le pusha sadi. Le pusha. Rofira panda. Dali kwa konza. Asila panda. Ama ndinilandele right yo kokodza turuli. Turali sikokodza ninga mrawo ayo. Ngifuze iwe ningaphanda ayo. Utami nchikokodza turuli. Ninga mrawo ngurupusha. Nso uyipusha ninga fononi. Node kongo. Ndifunde kokho. Thadzo nosidza phanda bonani nichikopanga eva kutusa. Ayo la turuli yo dara tizuri yo dadzwa nganyi. Yeah, nosidano ni fits. Ndile hoso. Sino wakweke yati. Wotlungwani abengore bakhorenga keke. Keke yoba yotoitiswa mumwe mutu pfi aini rikombra nite keke ni decoration ntenga dela sona so. Ngaphala ntona chigwena chotoyima. Kutowo ngopeza. Yeah. TWT for you baby. Yongolonyana TWT for you baby. Baby. This time I'm going to be baby. I'm going to be baby. Zina chigwena chova. Problem didn't see about but what the court again. Angasipa. Now my horror. Chikona chapa chi sentence was when you go bumble. Our best. TWT best. I was beauty. I don't have nama zangano akwa lele dzingano liloni la vanna lichikwamba badi. And I'm like, kanti archina journalists radio ni zineza to ya for that and then anara rokwa amba khaila ngwenthu niko wana uri kha ezo zwimwe zwino khoitea apa ku generera emuna bakhonyaga to wisa muthu bedzi emuna abakha ngwendile bakhonyaga to wisa muthu bakhonyaga mina bakhonyaga I think ndinda khoitea hype ya ho mara ibekho ba market bra kezi ezazupenya nikobona nthu demo wakuvala vatu ndi demo vanhu nikotonga nikotoshera diesel na parafeni na petrol vakobona wopenga zvino abe zvino zona engedzedzea wadhokotera ovulaya owamanini futi unayo taminimini ziyamba zori problem wafetu avakusolva problem avakuya straight to the solution avacheke solution I think khahoyi vakurera uri vaona free marketing emuna nina ino rasogara sikwamba nganga ngomuthu ararisikodza chaledi namusi nazari kwamba ngantumbu mara tina content tinari ngamba ngayo ngacho chinayo okay aradafariwa anachivona china maranga zvabudi chigwedza ntumbu cha ntumbu branga onova smart bad ononakelesa bad problem hela content yavu hela iPhone nayo dangalia mara vastata ngori if muthu angangeni pandayo volume imbo dipshava yaphalela pasi angapha mrawo wayo iphala ngamandla ingaba yoshandeka no mara iPhone ngwanengo ina mic ngafona nangapha mrawo mara yo yela ulani ukwete yami
Ndiya vhukuma. Hey. Yomuna, zwithu zwa musuvhi. Na zwisuvhisa. Hey. Azunga Hela ndi. Ri khou suvhisa mafhungo. Hela iPhone ndi ya vhasuvhi. Hela iPhone. Ndiya vhasuvhi. So ngori a tshi khou foda maphanḓa voice. U pfala yo voice fhirisa ya vhathu vha. Athu zwipfa mara. A co interview. I haven't really followed him. Ndi soko to checka. Yo check. Shunyana nda pfuka. Ninga ngeri vari khou vhona ungari nthu. Unless kare na mudu wa vhathu vha dzimbeveve. Ni tshi tea u vha ni khou shumisa sign language. To deaf. Choice ka mudu mwa. Chikosu. Amara ara changa prison ti vakachisuvisa unopenga badi yo. Vakachisuvisa. Zvino imwe nthu ti ndiya Venda boy. Obuya renga iPhone. No, mafhungo ke branga ti. Venda boy oya bambela. Ti? Hey. Ai te zviyaula. Ajarere badini. Ati uko vona bo voice. Bako dzi photo vakanga pasa madi. No ria yanga ndile Venda bra. And ozita Jericho. Ndi Jericho. Jericho. As Jericho. Ela duva roya naye, hongo jena na yawe. Ndine ndo thanda jena na yanga iPhone. Okay, so ajere madini ya modifa. Ana bo voice. No, ndafuna muyuki. The one following week ko bosima. Of no it's him. Yes mfungo ayi. Oh, it's him jenza na ka rice. O renga na rice lo do. Emuna. Muno. Ana chikulu drive. Ichikofisa. Acolly. Ndini sena mundera. Lexan. Ichikofisa. Apinde kuzama mudera na na thing ndava mostly na wana iPhone iko jena madini mafunga. You know vuliwa. Yo iko vaka insurance. You know vuliwa. And kwambe no vuliwa kambe no lisiwa. Maybe vari mini izone wana ko vaka insurance road yo no bikururiwa zvezo ngoralo. That's one the one or comes ya jena madi. Zwino Venda boya ko lila mulo uri ndo ri ntu yawe ndiye marava star. Ndere hai musubi. Atukore ntu yawe ndiye marava star. Yo no divuliwe la iPhone dengazo. Mara Venda boya nyangu tejeresa ndi. And ndo ono na siri chono banga ngoma pala ono jena chimwe chitoko no chivo chinare divino zo. Na Venda boy kafa kana siro chisaga ndi divi. Hey, achiri siri wamba icho. Aba connecta siri na kakanduti. Kachipata kacha kachikwidi. Liwa banga chitozi dala ola. Base fide. Zira munga muvigo wadawo. Ndi wavuwani nganje. Zvino bathu bavuwani bakogungula nga Westby. Ngori ngwedzi uko gungula futhi ngani nge uri mini ana charade yo bvisa album album visa ni mahara hayi mwana mdzimu kwenga charade mwana papa ukwenga charade no ndakobudza branga ndiri mini branga kagere madred Westby uwata more than millions of the wood rano says apesa stanga zikodura but ndimwedzi agumaga aguma Westby awufuka napo nanga mara one atsafasi problem ndiya uri mini ocha chitu ndimsaikane ngochivona naye and then why are vatu voti va madirezi rinifana vo sekena ala madirezi yava kwano lava fura anotsonza ngori chigona chingapupa ranga chibvisa wote problem ndichauri zvino chingasirengise ngori changa gera ukoda August and ndiswinga zva muya ariko chibvisa wote ari chikubva wote chidoimbodiyo ariko chino hafu asala mamwe gumanya ndo anochivona Westby abe nangori mimi ndakumbudza nachibona abe chitotoma chagena mapfumo no mwana papa ndikuri minute mwana papa Westby arengisa madred revisa album adava kuura madred ti isari chiri udarenga mumwe extend acharenga mumwe futhi ukona ne halodona kudzidza shipsani yale kana ra extend nga ulu once mara min album khaibe mwana papa ndikoibona aina chira yemema vana vese mara album idobisa ana rarengisa madred ardo pangana mwana malungu afala kama madred yani fala kama mara madred ona funa kuringisa myomba ukorisa madred ukojia chintu eche chimine kupa ipanga ntu cha anga sampande nonlibona ya mpande lono jenisa ntu lono jenisa myomba kamini kupa la rengisa pa peking agere babuzi remrangere chitoko airengisa ane mwendira rina kaita yone brand rikomthusa ngandira yote ranga mthusa ngayo mukalo seriously na depression zo zvino maramini
karengisa matirete ari ni stoko abisa album ne album ro itoda kange Acolly Mandiza all the way from Imereri Entertainment utarwanga abantu with feeling uduva ngazi zuri album indirani yamuna namsanga fini indirani ningatojia vegeto suka Venda and bathu bangeni na Acolly barwarweya and Acolly walurumela linki ari ya dia album ni chivana wanda single yakani and with bathu bafe bomb ba blinding a strike bathu tomo strike bathu bavona but volandira vamdaisa na Acolly apere mari chivura link zino Acolly choita zi IT choita zi IT zvino choita mini china kutheza kulani kwa mivala minji ene na mapolisa adivina zori kala yaone ndiyabonekeni ndiyavhoti kana ndiyabuti na maplate yona badivi zori itomanganga iperanga ele kana ndoda kudive zori zvino kulani kuti kofojariwa siri kango auzivo una siri nangari ningokudhiraivha ningozokochimbira keguruva sokuhuwelela ngangeni kana vakosokurisibi vakopfuzekisa sibi chiyasokokaruwa chakaruwa chabirika charwa dead brick naukuti chief is serious petani chinavho cha serious petani serious petani yeah siri yeah unachona zuri Acolly chikononani vachichasvika pitoro chokwatanga tunga kwani wiki man angari chokwatela mbukana nomori chikofasha tsikidzi too much ufunura kwati mamu chibizi chiko anya tsikidzi chikoita mukoke wa tsikidzi chiko zvino ape chonona man angatsonona munhu apebvisa album yawo una album yawo Mandiza futi yobvawo futi ende Mandiza futi izo zvinoka challenge yapera mwana waperawo ndione vone vakuupload levana vakara vakotoshumisa vakoshumisela Facebook chiavaapedi Facebook yavo zvomundelana timeline yone ajiya 9 days ringadivona zvakare by the time lambidikomangana Mandiza vari chimepi chontrobad yambomela ndene vakuuploada Mandiza mara ezvithu zvinopfuka muzi Mandiza Mandiza ni mtu wakale mamuna andane abevala mtu votamba na vofela kuti fela in visa vavoronga visa ke noivona zambo chimne bicha chikorwa visa ke apitikomangana mwana unori baba wona yene vakorojolela challenge yopero karaka emuna last week vakotobvori rest in peace myamunwa pindikomangana haima vana zvinopfuka kale zvitu vakara ndivasende WhatsApp ndivavabudzori ndivasende WhatsApp ndirivomandiza ndikoudhafa avabudzori Acolly ndindilani vavaivhura after 2 weeks iti vakobudza Acolly pride uri rundilani ambe ndomangala nori inobona yamulova noibona yori rest in peace aka emuna inyambori aka nomona la vathu vofariwawo asivone evona ndivo vavokotsontsvo zvinhu avangatotifaka zvezvila zva vamwe Venda chimwe na chimwe chipossible muna arali ovyava namutabatsindi elma ndi elma ti tabatsindi nzokupesa ngari ezvi zvantu zvabasta zvichakakisa tavo basta emuna intu ndikale scam ndikale zvikuri kuzvibona pavhenda so vunja azvikorodhaza zvino ngopfesesa zvavo basta ndizvavo SABC yezo ngopfesesa kola ngobona gone omimbera happy birthday ajere achirova si scam bro hala atiyoita hii ndide wena ulukana vakochera ngayo auna imwe ndira ino hala atiyozviita the greatest prison escape ngobona vamwe vamunori kanine vo Ananias Mathe navo Colin vari Colin chauke zvino zvivuto ngarira nevengaona roto stage iwa asatembisa emuna everything ina maduva ndizvito stage iwa mamuna ndivangani nonovapfa vakumwara vachiri tupa kangolovo kudivaona
andopfa mumwe limwe ḓuvha tshiri etupaka ḽiṅwe ḓuvha u ḓo takalesa aita video video vha tshi khou vhona manaipa tupaka a tshi vho Ita video call. ita video call Yo, Snoop. I'm back, Snoopy. Ni go vona so now yonanga entry yonanga etupaka ino uri ihone so ari kuya go tanga mara mabunga nga ndene yalo uri nema gel nanga ba invite ndo dzisolesa Munhu ari dela zwiḽiwa zwashu ni ḓo dzisolesa ri dela zwashu zwo unwa na zwiḽiwa zwashu ha vhana vhavhili avhononi ti ari thembi vhapeni nama na halwa vha dzula ngei ya hafho ni vhano vha welcome zwavhuḓi mara na ri no halwa hu na maṅwe maipfi ane ani foni vha vhudze ri nwa kofi zwi a nḓadza zwigwena zwi a ni vhidza kha show yanu ti ni ngo tea u interviewa ini ni ḓo fhedza zwi khou interviewa zwone zwino apa ndi khou mangala ḽiṅwe ḓuvha ho vhidziwa nyambe kha shavhe no no vhidzanyi tshitanga tsha enda vha tshi khou ndi interview vheiwe ri hayi what the fuck na wana show dzoṱhe zwo zwo kangwa na wana show dzoṱhe hu tshi vho amba zwone ndi kwamba uri ni tshi vho pfa life dzazo instead of ya muthu o ḓo interview thoma zwavhuḓi bari na mbuso dzina ḽaṋu ndi nnyi mina vhone show yo fela mpuranga njani tsheo ka show ni khou vhona nne nne nda tshi dina mamuna ndo vhona muthu kha masa piṱora a Joburg nda vho ḓivhangala ndo no vho Venda nga 5 minutes so bana ri khou livhuwa ma mara ti na vhidza vhathu kana ni songo vha vhudza uri mini feel comfortable dovha u songo vha vhudza uri mini feel at home ngori zwigwena zwi a feel at home zwa serious ngoba fridge kwami kutshena na mulo sara makwanda mararu fhesi ara ni sa go renga grocery day disclaimer ri khou tou roaster na zwi dzhia personal ndi zwa hanu na vha hanu na ini muṋe a ri zwi dzheni if na zwi dzhia personal this just entertainment